Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 19. Ada Ibu Nur Hayati di Duren Sawit, Jakarta Timur. Silakan Bu Nur Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haffafa yuhaffifu. Bukan pendek. Khofafa yuhofifu. Jangan panjang. Oh. Haffafa yuhaffifu. Bagus. Kemudian. Waqaza yuwaqizu. Waqazo yuwakizu. Bagus. Kemudian. Sakana yusakkinu. Bagus. Kemudian. Allama yu'allimu. Jangan ditahan. Allama yu'allimu. Bagus. Kemudian. Amana yu'amminu. Kurang. Ini guna. Ditahan. Amana yu'amminu. Coba Kak Eka kasih contoh. Baik Kak. Amana yu'amminu. Ditahan M-nya. Yuk lagi Bu Nur. Ammana yu'amminu. Bagus. Kemudian. Manna'a yu'amminu. Manna'a yumanni'u. Manna'a yumanni'u. Ya, bagus. Manna'a yumanni'u. Kemudian yang ini. Ka'annahum lu'luhum. Salah. Bukan lu'luhum. Lu'luhum. Ayo lagi. Ka'annahum lu'luhum maknun. Bagus, cuman kurang pas. Kak Eka kasih centak. Ka'annahum lu'luhum maknun. Nah, gitu Bu Nur. Ayo. Ka'annahum. Nanya pendek. Ka'annahum. Ka'annahum lu'luhum maknun. Telat. Lu'luhum. Lu'luhum maknun. Bukan lu'luhum. Itu hamzah. Lu'luhum. Lum lu'um. Ka'annahum lu'luhum maknun. Bagus. Buat latihannya Kak Eka kasih contoh lagi Kak Eka. Ka'annahum lu'luhum maknun. Temannya kurang tasjidnya Kak Eka gunanya. Ayo. Ka'annahum lu'luhum maknun. Coba Bu Nur diulang lagi. Ka'annahum kurang cepet. Ka'annahum Nanya jangan ka'annahum, nggak boleh. Ka'annahum. Di sini mohon maaf ya. Ini Iqra 5 ini nggak bisa banyak, tapi yang penting mantap. Harus penekanan karena bisa satu bisa semua. Ini nggak bisa, susah kesananya. Jadi dinanya jangan jangan. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Coba. Ka'annahum Nanya masih salah. Ka'annahum. Ka'annahum masih ketahan. Kalau benar gini, ka'annahum. Nanya pendek. Ka'annahum. Bukan. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya. Maknun hamas ya. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Nanti diulang-ulang. Kemudian ala sururim. Salah, suruhnya pendek. Sururim. Sururum.
Sururim. Ala sururim muktaqabilin. Munya pendek. Ala Mutako. sururim Ru-nya muktaqabilin. ketahan. Nih dengerin ya. Pelan-pelan Ala ya. Nanti kencengnya sama Mbak Eka. Suara saya kencengnya lagi nggak beres nih. Pala sururim. Sururim. Mutaqabilin. Coba Bu Nur. ala sururim mutakabilin. Bagus. Baik Kak, contohin buat latihan Bu Nur. Disentak. Ala sururim Nah, mutaqabilin. bagus. Nanti latihannya. Nanti rekamannya dilatih biar mantap banget. Yang ini. Mantul. Mantap betul. Ayo. Walaqad makkannahum Tanya panjang. Tanya panjang. Makan. walaqad bukan makkannahum makan naon, makan ayam, makan itu. makkannahum Bukan. Nih, dengerin. walaqad Walakod makan. Makan. Nah, ayo. walaqad makkannahum Bagus, terusin. Terusin atuh. Udah bagus. walaqad makkannahum Nanya salah. salah lagi. Iya. Walaqad Walakodnya kola sugro. Walakode. makkannahum Nanya Mak- panjang. Coba lagi. makkannahum fima. Ya, Udah jangan betul, Pak? pimah. Benar, jangan pimah. Pima jangan ada hanya. Fima. Walaqad Kol-kolahnya mana? Walakode. walaqad makkannahum fima immakkan. Aduh, kok hilang? Bener. Iya. Terus bener itu udah bener. Imakkanakum pi. Bener ayo lagi. Jangan ragu salah biarin aja dulu. Terusin aja ya. Yuk. Terus. Walaqad makkannahum. Ada hilang ininya dah gambarnya dah. Hilang Pak gambarnya Pak. Oh hilang. Kegeser Bentar. kali Bu. Coba. Baiknya kasih contoh dulu. Immaknakum. Walaqad makkannahum fima immakkannakum. Kom. Bener. Ayo. Ya. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Bagus gitu. Baiknya kasih contoh buat latihannya dia. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Iya gitu. Yang bawah bener. Araita. Aro'aital lajiyan Bagus. Aro'aital ladzi yanha. Kalau udah bagus saya juga nggak usah nyentak. Ngapain capek-capek. Suara habis-habis ya. Bagus. Terus. abdan Kolkolanya mana? Kolkolanya abe. dan ija sholat Dannya idhar. Jangan ditahan. dan Kolkolanya ija mana? Hilang lagi tuh. abe dan ija sholat Abdan idza shalla. Kemudian. hakon alal muhsinin. Bagus. Hakon alal muhsinin. Kemudian. Wa illa Hehehe. Tasdid.
Wa illa. Wa Wa illa illa. wa illa wa illa taghfirli wa tarhamni. Li-nya panjang. Wa illa Wa taghfirli wa tarhamni. Jangan buru-buru, tenang. wa illa taghfirli wa tarhamni. Bagus. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kemudian. Min asyalim musaffa. Min asalim musaffa. Kemudian. Wattaba'a hawahu patardo. Patardo, patarda, hunya pendek. Patarda bukan Ya, patardo. patarda. Aduh, mulutnya kebain lagi. Mentang-mentang oh. Wattaba'a wattaba'a hawa patarda. Iya. Wattaba'a hawahu fatarda. Ulang lagi. Wattaba'a hawahu patarda. Hurufnya pendek. Baik, kasih contoh deh, Baik. Wattaba'a hawa. Coba, Baik. Wattaba'a hawahu fatarda. Hunya pendek. Coba lagi. Wattaba'a hawahu fatarda. Bukan u tapi hu. Bener nggak panjang. Wattaba'a hawahu fatarda. Tapi hunya pendek nih Bu ya. Kan pendek. Wattaba'a hawahu fa. Hawahu fa. Hawahu fatarda. Coba. Wattaba'a hawahu fatarda. Iya, jangan Patarno ya, Patarda ini. Patarda, tadi patarda. Patarno lain lagi. Yang ini Bu. Wasamsi wa dua ya. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Maaf ya Pak, ada ondel-ondel lagi. Wal qamari. Ada ondel-ondel. Ya nggak kedengeran nggak apa-apa, biarin aja. Asal jangan Ibu jadi ondel-ondel, biarin aja. Ntar lagi jadi ondel-ondel juga. Jangan Ibu jangan jadi ondel-ondel. Bercanda aja. Ya. Wal qamari ijatalaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian allazi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Coba lagi. Allazi khalaqa fasawwa. Iya, kemudian wallazi qaddara fahada. Wallazi qaddara fahada. Wa Ibrahim allazi waffa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim allazi waffa. Wa Ibrahim allazi waffa. Hati-hati. Ibu kadang-kadang suka lupa ada haknya loh. Waffa. Rem. Ujungnya ada kaknya aja deh. Waffa gitu. Tekan. Tapi jangan wapak, jangan waffa, seakan-akan ada kaknya.
Jangan wafah ya Bu ya. Nah, kemudian Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza. Ibu sadar nggak ada hanya? Nggak ya? Oh iya ya. Dikit tapi Uzza. itu saya juga kalau nggak pakai handset nggak kedengeran. Karena pakai handset jadi kedengeran. Nih Bu ya. Jadi Uzza. Nah, ini dengerin ya Bu ya. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza. Jangan Uzza. Ibu lagi. Uzza. Ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza. Iya, panjang ya Bu ya. Itu mad asli. Ibu udah pinter sekarang, udah bagus ya. Kemudian Mong Boh. Nanti dia dipuji rusak lagi. Wan Dipuji salah, dibentak salah. Atau gimana saya harusnya? Ayo. Nggak apa-apa Ibu. Tenang aja. Orang pujian kan nggak beli mahal. Itu motivasi aja untuk belajar. Ibu, ayo Bu. Ibu bagus ya. Wan najmi iza hawa. Bagus, jangan ada hawa ya. Wan najmi idza hawa. Hawa, jangan ada hanya. Udah bagus. Ya. Kemudian baguslah. Ma dolla ibukum wa ma. Ibu kalau H tuh suka jadi I ya. Kenapa tuh Bu? So Hi, ibukum. kan? Hibukum. Nah, sebentar. Ibu boleh nggak percaya ya? Baik Kak. Telinga saya yang rusak apa gimana? Baik Kak. Iya benar Pak. Jadi kalau Bu Nur itu suka madola so ibukum, suka lupa loh Bu. Hanya tuh jadi I. Bener nggak Bu Eka? Bener tuh Bu. Saya telinga saya. Nggak apa-apa. Enggak kan, karena memang begitu Bu. Kadang-kadang kita merasa baca mah bener. Yang denger kan saya. Nah, Ibu nggak percaya sama saya, nggak ada Mbak Eka. Ibu nggak percaya sama Mbak Eka, ini ada Bu Inten, ada yang lain saksinya Bu. Tenang ya Bu ya. Nggak apa-apa, bercanda aja lah ya. Jangan ambil hati. Ibu jadi mungkin entah kenapa Ibu mengucapin H, kalau di tengah suka jadi I. Ayo coba lagi, jangan jadi I, tapi H. Ma dolla sahibukum wa ma goa. Nah, itu bener, hi-nya ada ya. Itu. Yang ini Bu. Wa izal ardu muddat. Nah, udah bener tapi dalnya kurang tasjid. Muddat. Oh, dalnya ya. Wa izal ardu muddat. Ah, bagus. Kemudian. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Bagus. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kenapa panjang? Enak aja. Karena setelah mannya ada 2 huruf. Laqadir gitu Bu. Terus tadi Ibu mohon maaf Bu, di in-nya tuh Ibu agak ketahan. Innahu, jangan. Innahu. Nah, jangan panjang ya. Langsung ya. Benar langsung. Innahu. Itu Pak. Ya, benar. Innahu gitu. Iya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ah, gitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian. Yaumatubla syaharo. Saharo. Enggak ada hanya. Sahroir. Bukan. Saro doang Bu. Saroir.
Oh iya, kok saya tambah Oh. ya berarti. Ibu tambah. Iya, iya. Yauma tublas syarair. Nah, sinnya sin kecil. Terus ibu kol-kolah ibu kok selalu hilang, kenapa? Kan itu kol-kolah. Yauma Mm-mm. hilang kurang kenceng kali ya. Kurang ini ya Pak, kurang tekan. Iya, iya kurang Yauma tekan. Nah, tublas syarair. kenapa jadi sah lagi? Saro. Salah Saro. dulu. Iya lagi. Yauma tublas syarair. Jangan ada hanya. Lagi. Syarair. Mm-mm. Lagi. Yauma tublas syarair. Gini bu ya. Ibu udah bagus, cuman ibu terburu-buru. Nah, ibu baru paham ya. Kol-kolah ibu bener harus ditekan tuh. Jarang keluar tuh ya bu ya. Nih. Yauma tublas sarair. Tenang aja bu. Yuk. Ya. Yauma tublas syarair. Ah, bagus gitu ya. Kemudian yang ini. Wa fakiyatim mimma yatahayyarun. Halo Pak. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Ulang Pak. Ya. Wa fakiyatim mimma yatahayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Kemudian. Walahmi toirim mimma yasdahun. Walahmi tairim mimma yashtahun. Kemudian. Warabba abaikumul awwalin. Warabba abaikumul awwalin. Wat tawwabur rahim. Huwa tawwabur rahim. Tuh tugas ibu, tugas saya nggak berat kalau ibu tasnya udah masuk ya. Kalau belum saya harus nyentak-nyentak. Ibu bagus. Ini bu, ayo. Ini Ikhfa Sapawi ya. 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 Itu mendengungnya di ba ya Pak? Betul. Mim mati ketemu bah itu kayak kita bilang ember tapi bidang ember gitu bu. Ya. Basyirhum Dulu kan belum dibaca yang atasnya. Oh iya. Akafartum ba'da imanikum. I-nya panjang. Imanikum. Ulang lagi. Akafartum ba'da Akafartum ba'da imanikum. Sedikit kurang mantep. Ya nih bu, dengerin ya bu. Ya. Akafartum ba'da imanikum. Ibu kurang tenang. Ayo lagi. Akafartum ba'da Danya ulang Pak, bentar. Akafartum ba'da imanikum. Iya panjang. Imanikum. Imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Ulang lagi. Kalau ada yang kurang pas harus diulang lagi.
akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Yang bawah. Basyirhum bi'ajabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian. Wazau. Hey. Zainya nggak ada tasdidnya. Tasdidnya di Wajau. wawu. Ah. Ya. Wazawwajnahum bihurin Bagus, tapi kurang mantap sedikit lagi nih Bu ya. Bu. Wajau. Wah, ini saya teriak bisik-bisik bukan lagi mojok, bukan suara sayanya lagi serak, lagi nggak kuat nih Bu ya. Dengerin ya Bu ya. Ya, pelan-pelan. Wazau wajnahum. Humnya ipa sapawi. Wazau wajnahum bihurin ain. Ayo Bu. Wajawwajnahum bihurin in. Ya, home-nya kurang bindeng ya ipa sapawi. Kurang bindeng ya. Dia bilang ember. Bibirnya ngatup tapi bindeng. Ember. Ayo ulang. Wajau. Zai Bu, zai. Wazau. Wajnahum bihurin in. Wazawajnahum bihurin ain. Kemudian Nawwaro yunawiru. nawara yunawiru. Bagus. Syahala yusyahilu. Sinnya kecil Bu. Sahala iya. Sahala yusahilu. Ini tomboy sih, cewek tomboy, jadi maunya ngebut aja. Aduh. Kebablasan Pak jadinya. Kenapa Bu? Iya, jadi biasa ngebut, jadi mau ngebut aja baca. Iya bener, tenang Bu, nyantai Bu. Iya. Makanya memang kadang-kadang bukan hanya ibu, jadi baca Quran tuh pengennya tuh cepat aja. Pengennya tuh langsung pinter aja. Padahal semua proses. Tapi dengan dilatih begini, ya ada yang menyadarkan. Kan penting itu Bu ya. Gitu. Iya Pak. Sahala yusahilu. Makanya kadang-kadang Pak Hadi sabar banget. Ya sabar tuh ngajarin ibu. Kalau lagi bawa motor masa juga ngebut sama aja ya Bu ya. Gitu. Yuk terus bayana Bu. Bayana yubayinu. Bayana yubayinu. Nabba'a yunabbi'u. Nabba'a yunabbi'u. Illa ulang. Illa asati Hanya panjang. Asatirul. Illa asatirul awwalin. Illa asatirul awwalin. Kemudian Ka'annahunna Ka'annahunna baitum maknun. Ka'annahunna baydun maknun. Kemudian Alaihim
bil Mimnya ipa sapawi, Bu. Alaihim bindeng bibirnya. Bibirnya hitam alaihim tapi bindeng. Alaihim. alaihim bil ismi wal udwan. Alaihim bil ismi wal udwan. Kemudian. Wa huwa khairur rajikin. Gak bagus, cuman lembutnya belum dapet. Kayak Mas Alfian dong nyanyi itu semalam di Cianjur ya, yang lembut. Iya. Ntar belajar sama dia deh Pak supaya bisa. Wa huwa khairur raziqin. Ayo, Bu. Wa huwa khairur razikin. Kemudian wa yutahhirakum. Wa yutahhirakum tathira. Wa yutahhirakum tathira. Kemudian Wa innaka laminal mursalin. wa innaka laminal mursalin. Kemudian Wa kaffir anna sayyi'at. wa kafir anna. Wa kaffir anna sayyi'at. Kurang nyamber. Wa kafir anna sayyi'atina nyamber. Oh, di saya. Wa kaffir anna sayyi'atina. Wa kafir anna sayyi'atina. Itu. Berarti kurang panjang. Ulang, Pak. Ya, boleh. Wa kaffir anna sayyi'atina. Kemudian Bukan. Watawaffana ma'al abror. Watawaffana ma'al abror. Coba. Watawaffana ma'al abror. Watawaffana ma'al abror. Baik. Saya kasih satu lagi nih buat Ibu belajar. Yuk. Yang mana, Pak? Nih, la yukallif. La yukallifu. La yukallif dihentikan. La yukallif. La yukallif. Kemudian. Wala tuhammilna. Panjang matobi. Wala tuhammilna. Wala tuhammilna. Kemudian. Robbana toms. Bukan Robbana tom. Begini. Tomis. Robbana tomis. Robbana top. Apa, Pak? Robbana tomis. Robbana tokolah. Robbana tomis. Robbana
To'mis. Rabbana ta'mis. Rabbana to'mis. Ya. Rabbana ta'mis. Rabbana ta'mis. Kemudian. Illa zurriyah. Kurang nyamber. Illa Illa. zurriyah. Illa zurriyah. Bagus. Kemudian. Fisak. Fishin. Fishak. Fisak. Kemudian. Fal mudabbirat. Falmudabbirat. Falmudabbirat. Fal mudabbirat. Kemudian. Ya firrul mar. Ya firrul mar. Oh, ya firrul mar. Mar. Pokok isyarah. Mar. 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 Ya fir. Mar. Ya firul mar. Ya, bukan ya firul, ya firrul. Ya firrul mar. Mare. Mare. Kasar. Ada e-nya. Mare. Karena wakaf isyarah. Bukan mar. Mar. Hamzahnya hilang dong. Ya firrul mare. Oh ya ya firrul mar. Mare gitu ya. Terus. Humut togut. Humut togut. Bagus. Minasyaiton. Minasyaiton. Kemudian. Adolalah. Ad-dalalah. Bil gudu. Bil gudu. Bil gudu. Bil gudu. Iya, bagus. Bil gudu. Terus. Amanasyufaha. Sin kecil. Amanasufaha. 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 Kemudian. Juyubihin. Juyubihin. Au abaihin. Kurang nyamber. Au abaihin. Au abaihin. Tinggalan. Ihin. Au Ihin. ihin. Au abaihin. Bagus. Kemudian. Awit tabiin. Awit tabi'in. Kemudian. La syarkiyah. La syarkiyah. Kemudian. Lil muttaqin. Lil muttaqin. Kemudian. Alladzina ishtaraw. Tarau. Tarau. Oh, taraw. Alladzina ishtaraw. Alladzina ishtarau. Summa qadu. Thumma qadu. Wa malaikati. Wa malaikati. Pendek. Wa malaikati. Kemudian. Bisyarra. Bisarra. Wat doro. Kurang tasdid.
Waddarra. Wat dorro Waddarra. Kemudian. aulia uhum Awliya'uhum. fizzulumat. Fisulumat. Ibu tolong ulang-ulang dulu ya tasjid ini ya. Iya. Sekarang udah Iya, banyak Pak. kemajuan alhamdulillah. Cuman itu pesan saya kalau ada kadang-kadang ibu sudah sering lupa ke alif ya. Itu yang Iya, tadi. iya. Secara lebihnya ibu udah bagus, udah banyak kemajuan. Terima kasih. Billahi Makasih ya, taufiq wal Pak. hidayah. Sama-sama. Billahi taufiq Iya. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.